Hello, twongeye kubasuhuza mwebwe abakurikirana Big Man TV, abakurikirana Big Man Empire, mwese ndabasuhuje gatanu kuri gatanu. Tuje amakuru ya siporo muri uyu mwanya rero tugomba kubagezaho amakuru ya siporo kandi ameze neza atomoye aryoshye. Ngiye uje kubagezaho ni Eli Wine nk'ibisanzwe. Murabizi yuko mba ngomba kubagezaho ibintu byose bibera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Uno munsi tugiye kuza muri shampiyona y'u Rwanda. Kaze neza muri shampiyona. Uza ugasanga ikipe iri ku mwanya wa gatatu, ariko ugasanga ikipe iri ku mwanya wa nyuma ariko igatsinda ikipe iri ku mwanya wa kabiri. Kaze neza muri shampiyona y'u Rwanda, turakwemera cyane. Wowe uje kwijoininga vuba, ubwo ndavuga nk'abatoza cyangwa abandi bantu bose, murakaza neza muri shampiyona iberamo ibintu by'amayobera. Okay, twagiye. Ni Eli Wine nk'ibisanzwe, namwe murabizi yuko ngomba kuba kubita gatanu kuri gatanu. Ikipe ya Rayon Sport igomba guhura n'ikipe ya Bugesera kuri wa gatandatu. Ikiri kujya mbere rero ntago mukizi. Ikipe ya Bugesera imaze amezi atanu idahemba, ariko abagiye muri rukare kwa kabiri zakina kwa gatandatu. Aho ngaho uhita wibwira ngo byagenze bite, aho ngaho harimo akaboko ka mukeba. Ese APR bihagaze bite? Iri gushora amafaranga y'umurenge kugira ngo irebe ko yatwara igikombe cya shampiyona, ariko umwaka byarayivunnye. Niyo mpamvu nayo igomba kurya ibimenge. Yajyaga yifatira za Kiyovu ndetse na za AS Kigali na za Polisi, kombi yahimbaga itarabona. Uyu ni umwanya tugezemo ngo tubakubite amakuru ya siporo kandi ameze fresh. Icyambere maje kubabwira ni subscribe, like, share, comment, ubundi tukagendana gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero mbaza ngo turabigenza gute. Turabanza twikoze muri Nexus Shop, Nexus All in One Shop. Ubundi tubanze tumenye ngo ni ibiki bihabera. Iyo ushaka amasafuriya, amasahani ndetse n'ibikombe bisa neza kandi bikomeye bizaramba, ugana Nexus. Iyo ushaka blender, amagazi ndetse n'ibindi bikoresho byose byo mu rugo, amapano n'ibindi bintu byose byo mu rugo ushaka biba bihari. Abacuruzi namwe ntawe twabagiwe, iminzani myiza kandi ikora neza, utibwa kandi cyangwa ngo biba abakiriya. Ibintu byose muri Nexus All in One Shop ubisangayo. Ni Nyabugogo. Aho wabasanga rero ni hehe? Nyabugogo imbere yo kwa Mutangana mu kaboko k'ibumoso uri kumanuka, mu kiwindyo uri kuzamuka imbere ya Sako ya Muhima. Aho ngaho ni muri Nexus. Ibintu byaho byose biba bisa neza kandi biba bikomeye kandi ku mafaranga make cyane. Twagiye. Nizere ko turi kumwe. Banza making sure neza ko wakoze subscribe kuri iyi channel kugira ngo wemererwe kujya ureba ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu kandi umunsi ku wundi. Okay, twakomeje. Nizere yuko muri mwese nta numwe uri kure ya YouTube channel yacu. Twakomeje. Wakwibaza impamvu ikipe ya Bugesera ijya muri rokare kwa kabiri izakina kwa gatandatu. Ese wakwibaza impamvu Rayon Sport ariyo kipe ya mbere ijya gukina n'amakipe ugasanga yiteguye nk'aho agiye gukina na Real Madrid? Icyo ni ikibazo wakwibaza. Ese ubundi Rayon Sport niba muri shampiyona yonyine iramutse havuye, turabizi ko twese shampiyona yacu yahita tubihira, nta nubwo twakongera kujya kuyireba. Gusa ariko tutirengagije yuko na Nyamukandagira mu kibuga nayo ibiri aho ngaho irekereje. Wakwibaza ngo Bugesera yagiye muri rokare kwa kabiri kuziye impamvu kubera iki? Ubufatanye bwande. Umuyobozi wa Bugesera aragira ati twe dufite umuterankunga agomba kudutera inkunga paka shampiyona irangiye mu mikino 3 isigaye. Wakwibaza ngo ni hehe? Ishyorongi naho bashiye miliyoni 10 kugira ngo Bugesera ihagarike Rayon Sport. Sinzi niba umuvuduko Rayon Sport iriho yabashwa Bugesera yabasha kuyihagarika. Reka tubitega amaso turebe. Ese wakwibaza ngo shampiyona igeze ahangaha ninde uzatwara igikombe? Kaze neza ikipe kaze neza aho ikipe isheti ndi ikayisinda ibitego 5 kubera amafaranga. Kaze neza muri shampiyona y'u Rwanda aho umuzamu yitsindisha kugira ngo baze kumuha amafaranga. Nizere yuko umeze neza ukurikiye iki kiganiro cyacu. Ni sport ahangaha kuri Big Man Empire, kuri Big Man TV, kuri Big Man Studio. byose iyo ushaka byose babikora. Ni Eli Wine kugira ngo mbema hababereye mba ngomba gukoresha indangurura amajwi zanjye nkamenya ngo bimeze bite. Nkagera muri Rayon Sport, nkagera muri APR, hose bimeze bite. Komera cyane. Ngiye kukubwira ibintu biri kujya mbere mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo uze kubasha kumenya niba ikipe igomba gutsinda. Ese igomba kuzatsinda? Yego. Ombolenga yagarutse mu myitozo nyuma yuko abonye yuko ibyo yari yakoze bitari byo. Nsabimana Mabure n'ibimwaro byinshi cyane yisanze mu nzu bagiye gukora imyitozo. Wakwibaza ngo kubera iki bagarutse? Ibyo nabyo uragomba kubimenyera muri iki kiganiro cyahangaha. Wakwibaza ngo kubera iki bagarutse?
Muhire Kevin aragira ati ikipe yacu imeze neza, umwuka umeze neza, umwitozo uragenda. Ese bya Rotifi muri Rayon Sport bihagaze biti? Itonde nabyo itega amatwi uraza kunyumva. Ibyo byose ngomba kubikugezaho 5/5. Wakwihangana ukamenya impamvu Darikonovic yagiye, ni ukubera yuko umusaruro we wari nyene yari yasezeranye ibikombe 2 none bikaba byari birangiye atwaye kimwe, bigaragara yuko n'ikindi ashobora kugihomba cyangwa akagitwara. Byaje kurangira aho kugira ngo ahomba amafaranga yose yatse make yarasigaye arangije arigendera. Uwo ni Darikonovic, ariko impamvu zari izande, zari uwo bita Mupenzi Eto, wagira ngo niwe uyoboye APR, ariko ibyo turabizi. Twihangane, shampiyona yacu niko nyine igomba kugenda, niko igomba kubakwa. Wamenya hari iki cyabiteye ni iki? Mupenzi Eto aramubwira ati ikipe ya Rayon Sport ikuri imbere, kandi urabizi uyu nguyu niwe mufavuri wacu tugira hanga, niwe muntu tugira duhanganira ibikombe. Uwaramutse gitwaye ntago wabakira abayobozi ba APR. Ikintu waza uvuga ni iki? Ntacyo. Ubwo ushaka wabuzinga utwo ukagenda aho kugira ngo uyahombe yose ugahomba make muri ayo ngayo. Uwo ni Mupenzi Eto. Kaze neza muri shampiyona y'u Rwanda, aho uzasanga havugwa amarozi ngo baciye mu kibuga. Kaze neza muri shampiyona y'u Rwanda, aho uzasanga umuntu ukora kuri stade ufana iyindi kipe atega umufana w'iyindi kipe kugira ngo baze gutanga amafaranga bajya kumuvuza. Kaze neza, komeza umenye ngo biragenda bite. Kaze neza mu isi y'itangazamakuru, aho usanga abanyamakuru bamwe na bamwe bagaragaza uruhande rumwe na rumwe bahengamiyeho, bitakaye biri ngombwa muri kariyeri yabo. Urugero nk'abakozi ba runaka tutavuze gusa, ariko ntabwo ari ngombwa ko tubamentioninga. Cyambere nuko tubaze, ariko ntabwo byakabaye biri ngombwa. Kaze neza muri shampiyona y'u Rwanda. Icyo nzi cyo nuko ugomba kwishima, uzajya wishimira showbiz, ukishimira siporo yahanga kuri Big Man Empire. Wowe mufana ikipe yawe yose waba uri gufana iyo ari yo yose, nizere yuko ubizi ko igikombe gitwarwa kubera amayeri. Hazagira ubabeshya ngo APR itwara igikombe kuko irushandi makipe ubushobozi cyangwa irushandi makipe mu kibuga. Wapi irusha abantu babaza amayeri. Iyo ni ayindi ni nka Rayon Sport. Rayon Sport ntuzagire ngo kubiri ku mwanya mbere akakanya ubu n'ubundi bushobozi irusha abandi makipe, kuko na APR irusha gukomera, irusha n'amafaranga. Ariko nyine kubera bwa bukana bwayo izwiho gutwara ibikombe, hari indi system biba bigomba gukorwamo. Mwebwe muri aho ngaho mutegereje, mujye mpagarara hamwe murebe. Kaze neza muri shampiyona y'u Rwanda. Ubwo ndi kubwira umuntu utari usanzwe uhazi, ariko uhazi nawe komeza uryoherwe n'ibyo uri kumva kandi wenjoyinge shampiyona y'u Rwanda. Ubwo rero urabyumva ko siporo yacu yego iracyari hasi, ariko dukeneye kwiga. Ni hahane n'ubundi tuzategereza. Kaze neza, komeza wowe wari usanzwe uhari, tugomeze tugendane. Kaze neza mu isi y'itangazamakuru, aho usanga abanyamakuru bamwe batakana bazira gutotezwa cyangwa bazira nyine bapfa ikintu bita amakipe. Kaze neza, aho usanga Jangwani na Wasiri aribo bantu ba mbere bafite shampiyona y'u Rwanda mu ntoki zabo, aho imikino irangira bagasanganizwa mikoro, abatoza ntibakimenyekana, nta nubwo bakizwe ko bahari. Kaze neza, ibyo nabyo wari ubizi. Niba wari ubizi rakoze kora subscribe, ubundi dukomeze tugendane. Nizere ko umeze neza. Muri shampiyona y'u Rwanda niho hantu hambere imikino isubikwa cyangwa igasubukurwa mu gihe kitagenwe kandi bitari kuri karandiriye, yewe nta naho byanditse. Kaze neza muri Ferwafa yacu. Ferwafa, nizere ko mumeze neza. Nari ngiye kubagaruka, ariko reka mbaretse ibyo tube tubiretse, twagiye mu cyatuzanye. Wowe wowe nari maze kwakira, niba wari mushyashya cyangwa utari mushyashya, wowe bwa mbere warukurikiye YouTube channel yacu, icyambere nuko ugomba gukora subscribe, ubundi tukagendana sharing ibiganiro byacu, ubundi tumenye ngo niki kiri kujya mbere. Twagiye muri Rayon Sport batanze prime y'ibihumbi 300 kuba wakuramo kuba watsinda Bugesera nawe yakaniye ngo irashaka gutsinda Rayon Sport. Bayihaye ikintu bita amadolari kugira ngo ibashe kubatsinda Rayon Sport, gusa sinzi ko byakunda. Paul Muvunnyi Munyakazi Sadate ufite ikibuga hejuru y'inzu ye, nawe ubwe yatanze amafaranga. Bavuze ko ikintu bashaka ari igikombe. Abasaza bateranye, sinzi ko hari ikintu kimwe ushobora kuba wabasha gukora. Reka tubihanga amaso turebe ko ishyorongi byatanzwe byazabasubirirayo amahoro. Reka turebe dutegereze. Ikipe ya Gorilla yitegura APR. Ese APR ifite ubushobozi bwo kongera gutsinda, ufite ubushobozi bwo gutsinda Gorilla cyangwa Gorilla irongera ikore mu jisho? Icyo ni ikintu ugomba kumenya. Tekereza ngo umenye n'ibiki byabaye. Uko ishyorongi bari gupanga umupango wo gupfubya gukomeza kwa Rayon Sport, ni nako mu nzovu bari gupanga umupango wo gupfubya ibitero APR igomba gutera muri Gorilla. Wamenya ngo ni ibiki? Uwo bita Jibril watarukomeza guca ibintu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo,
akomeje kuba icyamamare, ariko ubwo ngubwo afatiyeho kubera ko uwitwa Fari Nganye yamaze kuvunika gusa, ariko nawe ari kuva mu mvune. Ariko mana yanjye tuzareba shampiyona iryoshye umwaka utaha, izaba ikomeye n'ukuri kw'Imana, kandi tuza dufite abataka bakomeye kandi bazi gukina umupira, bose bazi gutsindisha imitwe ndetse n'amaguru. Wamenya ngo bimeze bite? Abo bose baje nta n'umwe bazi, nta n'uzi aho baturutse, nta n'uzi ngo byagenze bite. Komera cyane, kaze neza, wowe wamaze kuhagera, icara wige umenye ngo ni ibiki bijya mbere. Shampiyona y'u Rwanda niyo shampiyona yari ikomeye, ariko ubu aka kanya yasubiye inyuma. Yasubijwe inyuma n'iki? No gutanga ikintu bita iraha ritakabera riri ngombwa. Umukinnyi araza bakamuharara, ariko ubundi ugasanga nta kintu kimwe kirimo. Abanyarwanda bamaze kumenyera yuko umunyamahanga nibaje bagomba kwicara, ariko se wakwibaza ngo ni ukubera iki? Ni kagahararo dufite nk'abanyarwanda. Ese wakwibaza ngo abanyarwanda n'abanyamahanga ni bande bazi gukina? N'ubundi usanga muri APR abatsinda ibitego byinshi cyane ari abanyarwanda. Wakwibaza ngo kubera iki babicaza? Uwo bita Kadime Ndiaye yamaze kwirara, aka kanya yamaze kugaruka mu myitozo, aramaze igihe adahari. Foro Nganye nayo icyo mwamenya nuko Foro Nganye nawe ari kugenda akiruka imvune, ari kugenda bamuzima. Ngo Foro Nganye ari kugenda bamuzima. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ukurikiye Big Man Empire ni Eriwayne iri kukugezaho ikiganiro. Tugomba kuzaba tubana mu biganiro bya buri munsi 5 kuri 5. Nizere ko umeze neza, uri kudukurikira uri mu Rwanda ndetse uri hanze y'u Rwanda. Kaze neza aho abapape, ingoma y'abapape yaje kuvaho hakaza ingoma y'aho iyobowe neza. Wamenya ngo nukubera iki ibyo byabaye? Bari bamaze gufata abakinnyi ba miliyoni 180 bakajya bagura miliyoni 5, izindi magana ngahe bakazirira. Wamenya ngo byakorwaga bite? Bafashe umuntu wo muri Marine, ni nk'akademi ka APR, barangije bamuzana muri APR. Aho ngaho rero ugomba kugira Kigali ugatangira gucanganyikishwa. Agomba suzugiye banyakubawa, gusa nuko ariko byagenze. Bimeze bite? Kaze neza umenye n'ibindi. Niba ubatera agatebe tugendane, niba utari agatebe wasigaye ihangane. Rero twakomeje ufatiraho bigereye, ufatiraho bigereye. Shampiyona y'u Rwanda ikomeje kuvugisha abantu batari bakeya, dore ko abatoza basigaye bagenda bakavuga yuko shampiyona y'u Rwanda ikomejwe n'amakipe abiri gusa ibi bavuga yuko bitakaye biri ngombwa ibintu bikorwa nyuma y'ikibuga cyangwa ibintu bikorerwa hanze y'ikibuga. Iyo ngibyo byavuzwe nk'uko APR cyangwa bikavuzwa n'abandi. Uwitwa Darikonovic yavuze yuko yishimiraga kuba ari mu gihugu cy'u Rwanda kandi yishimiraga kuba ari mu ikipe ya APR. Ese wakwibaza ngo ni iki gituma abatoza bahanganira kuza muri APR cyangwa bashaka APR? APR ihemba amafaranga meza, niyo kipe muri East Africa ihemba amafaranga menshi kandi igahembera ku gihe. Wakwibaza ngo ugereranyije n'izo kipe Yanga, Simba, Azam ndetse na Tepe Mazembe n'izindi nyinshi cyane zo muri aka karere, wakwibaza ngo iyo APR yishyura amafaranga angana gutyo igarukira muri Champions League byibura irenga ijonjora rimwe, ubundi gakomeza. Ibyo tubireke tugaruke muri shampiyona, aho amakipe abiri ari guhanganira igikombe, andi abiri akaba ari guhanganira kutamanuka. Nyuma y'iko ikipe ya Gorera, ikipe ya Vizu izamutse yisize isenda, ndetse nanuza n'umuvugizi wayo ntago nibuka izina rye, gusa namwe muramuzi. Amagambo agiye atangaza mu itangazamakuru, gusa ikipe yasubiyeyo. Ahubwo wakwibaza ngo hagati ya Marene Bugesera ndetse na Muhazi nihe ikipe bizakurikirana? Gusa njye aho ndi ku ruhande rwanjye hagenda nka Marine byo tugasigarana APR gusa, kuko n'ubundi zo kipe igihe cyose ubizi yuko shampiyona yajya gutangira itatangira, ubizi yuko n'ubundi amaherezo y'inzira ari mu nzu atandatu ya APR bayanditse byura n'ibitego nka 12 cyangwa byaba bike bikaba 10. Ubwo ni ahandi baba bagabanyije, none baba babidubuye. Iyo ni kenze itavaho itanavangiye. Wakwibaza ngo ibyo bikorwa bite muri shampiyona? Kaze neza muri shampiyona y'u Rwanda. Niba ikintu utari ukizi, niho hantu haba ikipe imwe ikipe ebyiri z'ikigo kimwe, ubwo urumva amaherezo ni yayandi. Ahubwo nubwo gatatu, ahubwo ushobora kuzasanga hajemo n'iya gatatu. Iyo nta yindi ni intare. Iramuka ije mu cyiciro cya mbere, ntago nzongera gufana shampiyona y'u Rwanda, izabigezaho ibishye. Bazaba bayitabanze pe, gusa bihangane ntago ariho nashatse kuvuga. Kaze neza menya nibi shampiyona y'u Rwanda tumaze kumenyera yuko uwitwa Jangwani, uwitwa Wasiri aribo bantu basigaye batigisa imbuga nkoranyambaga, nibo bantu ba mbere, nibo babaye influencer ku bibuga bari kuryoshya shampiyona y'u Rwanda. Kaze neza abo bazahabwa ibikombe byabo. Ikintu ugomba kumenya, abanyamakuru ndetse n'abandi bose bari kwegeranya amakwatumu kugira ngo basohoke bajye hanze. Yes, bajye hanze. Bamwe bazakurikira ikipe ya Rayon Sports, izindi zizajya kuri APR. Wakwibaza ngo
ese Rayon Sport nisohoka izajya muri Champions League cyangwa izajya muri Confederation. Byaba byiza yaramutse itwaye igikombe ikajya muri Champions League ikabanza gakubitwaho nk'imikino ibiri ubundi ikazagaruka yimyiza imoso. Uvuze ngo ikagaruka yimyiza imoso, ya indi nayo itsitarira ku mukino wa mbere bazayishora hepfo yo ngiyo mu gusheke. Uziko imeze nka Man United ijya gukina Europa League, gusa yihangane izajya muri Confederation ijye guhangana n'udukipe tworoshye byibura yabasha kugera mu matsinda, dore ko byamaze kuyijabuka uko twamaze kubona ko urwego rwayo ruri hasi cyane, ruraciritse n'ukuri kw'Imana. Ego ko komera cyane. Nizere ko umeze neza wadukurikiye kuva dutangiye kugeza dusoje ikiganiro cyacu. Yari Eriwine kuri Big Man Empire Big Man TV. Icyambere banza making ashobora ko wakoze subscribe wowe udukurikiye 5 kuri 5 una sharing kandi wibuke guterana ko